Ekipa Adi neće da prizna da sam ovdje velikim dijelom ja doprinijela. Jer sam slobodna da radim što hoću i bih pristala čak i na samoću. Jer sam slobodna da radim što želim, ali ću pristati s drugom da te delim. Nikada, 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 nikada. Ju? Vama kukavički potez. Temperatura je u minusu. I veliki pozdrav škvadroma, dobrodošli u novi video. I to novi video u novoj 2024. godini. Nismo se čuli ni vidjeli jako dugo, ali nema veze, sad ćemo to sve da nadoknadimo jednim sedmičnim vlogom. Znači, duboko smo zagazili u posljednju sedmicu zimskog raspusta. Danas je ponedjeljak. Kasnije će vam biti jasno zašto sam u Adinovoj sobi, a ne u svojoj. Pa da krenemo. I evo me, vratila sam se u svoju sobu da vam pokažem razlog zašto sam snimala uvod u Adinovoj sobi. Adin je na poklon dobio ove puzle od nevjerovatnih 1500 komada. I on ovo slaže, ljudi moji, vjerovali ili ne, pa negdje od 20. decembra on ovo slaže ovdje, ali mogu vam reći da je moja pametnica jako dobar posao obavila. Sad ispod slike smo ostavili ovaj hamer papir da bismo lakše mogli da prenosimo kada čistimo, a i da vidite koliko je to zapravo. I on ovdje dođe, stavi dekicu i slaže. Jedina mana je što ovo stoji ispod radijatora i pokupi dosta prašine, samo se ne vidi, ali nije problem. Sad ćemo to da sredimo. Evo mene. Ja sam oprala kosu i idem sad na brzinu da je osušim. Nismo se čuli na 30 sati, to je opravdano. Imali smo hrpu obaveza i svega. Tipa ja nisam dizala glave od laptopa jer sam pravila neke playliste, uređivala bla bla bla. I evo šta se desi kad jedna čupka osuši kosu fenom. Hoćeš pozdraviti ekipu? Ekipu. Šta to radiš? Šta je to tu? Moja. Jesu to puzle? Puzle. Adi nije za priču. Ekipa Adi neće da prizna da sam ovdje velikim dijelom ja doprinijela. Evo sad se krije. Adi, vidi gore mjesec. Mjesec. Jel ga vidiš? Ne ga vidiš. Eno ga. Enuka. I tako nam je cilj da do kraja raspusta složimo ovo je sve, da imamo jednu veliku sliku. Da, najprije započinjemo transformacijom frizure. Gdje idemo? Kakanj. U kakanj, tako je. I da, dobro ste čuli Adina, pošli smo u kakanj. Vrijeme u kaknju smo proveli sa rodbinom i po preporuci otišli u restoran LM i na kraju se istim putem vratili kući. Ljudi, dobrodošli u četvrtak. Pa gdje ste vi, Ben? Vas nešto nema, ne čujete se? Prvo, skontala sam, ja uvijek snimam video kad mi dajđinca lijepa isplete pletence, znači opet sam poslala Zlatan Ibrahimović. Aj, ne vjerujem. Aj, nisam da sam skontala koliko mi je ispalo kose. A sad ću vam reći kako je to išlo, znači bili smo jedan dan na Baščaši i svratili smo u jednu obližnju Zlataru gdje je mene jako ljubazna teta probušila uši, svoj posao jako uredno obavila, znači ništa nije poljela. Story gdje sam bušila uši se mogli vidjeti na mom Instagram profilu. Kad smo kod toga da vam objasnim malo neke stvari, vidite, meni ponekad mi bude lakše, znači sa telefonom svojim snimam, da uspravno snimam, a ne vodoravno kao sada. I zato ja tako snimam uspravno veoma dugo
odnosno video bude vama dug i onda nisam upoznata najbolje po pitanju shortsa ovdje na YouTube-u, ne bi moglo da traje, mislim, duže od minute, dok recimo reel na Instagramu može da traje duže od minute. I zato sam ja svoje posljednja 2 vloga objavila na Instagramu. Jedan je vlog sa promocije, drugi vlog sa mini putovanja, odnosno travel vlog kada smo išli u Cavtat. Sad ću vam objasniti još jednu stvar po pitanju tog vloga sa promocije. Znači, kad sam ja to sve sagledala na kraju, meni kamera fakat nije toliko užasna, nego ja sam od brzine da nisam htjela da ispadnem toliko nekulturno da cijelo vrijeme tipkom telefonu, to se bla 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 da snimam, kada je to već tako promocija knjige jednog divnog čovjeka, mojeg bivšeg nastavnika bosanskog jezika i književnosti. Nije bio red da ja sad to da uzmem telefon čitavo vrijeme to tipkam, snimam šta već, tako da ja sam slučajno prebacila na filmski mod, zato nisam uopće mogla da nazumam kako treba i komplikovano je jako, ne znam kako da vam drugačije objasnim da shvatite to. Onda sam taktikom motanja tračica od papira napravila ovaj rad, znači cvijet hibiskusa. Meni iskreno zadovoljstvo ovakve stvari da pravim. Ovu tehniku sam naučila u našem omladinskom centru Desnek u Brezi, jeli? I to će mi biti definitivno jedan draži period života. Znači, kako se to radi? Uzmete jedan obični papir, bilo kojeg formata, nacrtate, odnosno u krajnjem slučaju isprintate nešto i onda u raznim bojama tračica širine 1 cm izrežete i onda jednostavno urolate i zalijepite ga tu i to je to. Nije mudro slovo. No, ako se pitate zašto sam u pidžami, zato što je 15 do 10, niko još nije ustao. Ali šta nas briga, raspuste, tako da možemo da se odmaramo koliko god hoćemo, ali samo još 4 dana. Vidjeli ste prethodna 3 dana, išli smo u Kakanj sa rođacima. Slagali smo puzle, još ih nismo završili, znači sve. Evo ga, upravo 10. Aha, šta nam je to? Majonez. O, vidi ga kako je blizu. Majonez. Au. Toaleti oko breze. Ljudi, dobrodošli u petak, posljednji radni dan ove sedmice. Mi smo evo upravo u Iljašu. Čekamo ovog mladog gospodina Adina da završi kod logopeda. A onda sam skontala da više nema razloga da krijem, da nešto odlažem. U subotu, to jeste sutra, je svadba. Znate li naši rođaki s kojima smo bili neki dan u Kaknju? Oni će se vjenčati. U biti ja na ovome danas živim. Ekipa, vrijeme se ova 2 dana mijenja nenormalno. Znači prvo pada kiša, pljuska, pa onda sija sunce. Oj, šta se desilo? Oj, ljudi, prosuli mu se štapići. Prije ovoga bili smo i u CM-u i u Bingu u Iljašu, naravno, nigdje mi još nismo otišli, a sad ćete imati jedan mali neplanski hol koji niko nije tražio. Dakle, prvo sam bila u CM-u i šta sam kupila? Curaprox četkicu. I to koliko kaže? 3960 ovih vlakana ovdje. I onda ovo nešto, šta je ovo? Just Seed Leo Banana Under Eye Patches. Jastučići za oči, tako se zove. Sa aromom banane. Onda smo otišli u Bingo. I tu sam našla ove 2 cute šnjalce u obliku zvijezde. Jedna je srebrna, druga je zlatna. I onda, znači, stvar jednako je došla totalno neplanski. Sama sam ju ugledala i kupila. Dakle, gospođa torbica čupala je i bit će ekstra za sutra. Ali ljudi, četkica je prelijepa, znači ja bi sa njom spavala koliko mi se sviđa boja i sve.
Teško meni sa mnom. Konačno je došao taj dan. Došla je subota, ljudi. Vrijeme je za svadbu. Ovo je moj outfit za danas. Pa kad se obučem pokazat ću vam kako to sve izgleda. A sad je vrijeme da raspletem moje pletenice. Više su mi dosadile. Kad sam u četvrtak snimala koliko se ovo izvukla. Ja sam zato stala skrančetu malo skamuflira do dana današnjeg. Sad, ako ne bude potrebe, ja neću uzimati makaze da rasjećam ove gumice. Po pitanju pletenica i gumica i tipa sjećenja makaza, doživjela sam jednu veoma neprijatnu situaciju. Išla je ovako, znači... Meni mama jednom za školu ispala platenicu na neke 2 tipa nešto. I kad sam došla da operim kosu, nisam to skidala veoma dugo, zato što ja mi se ispala bude lijepo. Kad sam došla da skinem, bila sam u dnevnoj sobi i uzela sam jedne male makaze. I tako sebi, da jednostavno me ne bi čupalo kasnije ako bih odvezivala gumicu. Onda sam uzela makaze i rasjela te gumice. Kad sam najstala, ja samo pogledam i držim u ruci pramen kose. A onda kasnije, kad me sam visoki rep zavezala, onda sam tek vidjela da sam možda sebi jednu šiškicu napravila. Srećom bila jako tanka pa nije upadala u oči. I to je jedina sreća, tako da više nikad makaze ne koristim. A sad trenutak istine da vidimo šta će se desiti. Ja mislim da će pući vatromet. Ajde, još malo. Po ovo sad, kako izgleda dobro. Ma bit će ovo dobro. Ne brinite se. Evo mene! Ali cute je. Cute je. Evo Adin kaže da je cute. A realno dobra mi je ovako. Definitivno ću ovako sebe za maturu. Kature. Aj vidimo što sam indira. A onda mi se pridružila moja mama koja je u biti odgovorna za moj make-up tog dana. Šnice gotove. Sad srebrni. Danas ćemo biti silver. Ako ovo budem znala. Evo ga. Lančić Ajla. Koji sam dobila kad sam završila kuransko pismo Sufaru. Odlično. Da se ne stavim sat. Sad mogu da vratim rukave, konačno. Oj, šta je s ovim kašljem? I evo me, ja sam spremna, samo da još nabacim kaput. A evo i moga ljepotana sa mnom. Kako cute. Zbog poledice velikog snijega koje je napadao dan prije, tetka i tetak su morali doći po nas i tako smo zajedno krenuli u Kakanj. Ukoliko to ranije nisam spomenula, moja mama je bila doživljena kuma gdje smo najprije svratili kod njegove kuće, a onda i kod Mladine. I Mlada samo što nije izašla. Ju? Izađi Mlada, izađi Mlada, izađi van na čas. Hoću da te vidim, hoću da te ljubim, hoću da ti čujem.
Nema džabe ni stare babi. Vama ovo, nama mlada, može? Jer smo se lako dogovorili. Hajmo, Lutko! Ajde aplauz. Po protokolu slijedi i vjenčanje u općini. Vrijeme je bilo za slavlje, makar bilo po najvećem blatu. Evo nam ga Vladošenja. Adi! Svatovi su stigli pred općinu Kakanj. On ne mora ni upast da hoće, vid bijega vodi. Naša MPT just slay girl. Službenik Matičar Subašić Dalila. U skladu sa odredbama porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u svojstvu svjedoka, odnosno kumova, prisustvuju Ramić Ilhana i Agetović Amira. Pošto nema zakonskih smetnji za zaključenje ovog braka, ja ću vas upoznati sa odredbama porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, kojim su regulisana prava i obaveze budućih bračnih partnera, pa ću vas zamoliti da ustanete. Bračni partneri ravnopravni su u braku. Bračni partneri dužni su jedan drugom biti vjerni, uzajamno se poštovati i pomagati. Bračni partneri sporazumno određuju mjesto stanovanja. Bračni partneri sporazumno i ravnopravno odlučuju o rađanju i podizanju djece, o uređenju međusobnih odnosa, kao i obavljanju poslova u bračnoj, odnosno u porodičnoj zajednici. Budući bračni partneri mogu se sporazumjeti da će nakon sklapanja braka svaki bračni partner zadržati svoje prezime, kao zajedničko uzeti prezime jednoga od njih i kao zajedničko uzeti prezime oba bračna partnera, o čijem će se redoslijedu dogovoriti. Svaki od njih ili samo jedan bračni partner svome prezimenu dodati prezime drugog bračnog partnera. Bračni partneri mogu imati bračnu stečevinu i posebnu imovinu. Bračnu stečevinu čini imovina koju su bračni partneri stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice, kao i prihodi iz te imovine. Imovina koju bračni partner ima u času sklapanja braka ostaje njegova posebna imovina. Nakon ovog obaveznog uvodnog i zakonskog dijela prijeći ćemo na onaj najljepši i najsvećaniji. Gospođice Fetić Ajla, da li pristajete da zaključite brak sa gospodinom Šehović Kemalom? Da. Hvala, može da nam pravi. Gospodine Šehović Kemal, da li vi pristajete da zaključite brak sa gospođicom Fetić Ajlom? Da. Možda se izjasnite o prezimenu koje želite koristiti u buduće zbog upisa. U redu, hvala. Ajlo će nam prvo potpisati, ajlo možete prići ovdje. Ajlo, jel može jedna? Vi potpišite, onda. Ajde, nije kredit. Koga je pobog Kema, Ilona, tebe? Ajmo, možeš pogledat, planila, drži ovog, drži rano. Što ti drti ruke toliko čovječe? I što se ćirilicom potpisuješ?
Pošto su ispunjeni svi zakonom propisani uslovi na osnovu člana 28 porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i u ime općine Kakanj objavljujem da je zaključen brak između Šehović Kemala i Fetić Ajlin. U ime općine Kakanj, lično ime ja vam čestitam i želim vam svaku sreću u vašem zajedničkom životu. Na način na koji želite i vi možete sad zvančno da čestitate jedno drugome. Općinsko i šerijetsko vjenčanje je prošlo u najboljem mogućem redu, a sad je vrijeme za veliko slavlje u Ćatićima. Prije dolaska mladenaca i kumova, to jeste kuma, sam morala da snimim ovu dekoraciju. Gdje smo došli? Kakanj. Aha. Au, jesmo lijepi. Gledaj, kamo Kako ti dobra mašna. Pa i kod mene. Imate pravo 2 puta da pogađate koje sve klavijature isprobao. Zvanice su počele da pristižu u velikom broju. Nedugo nakon toga, bum! Evo, dolaze nam prvi gosti. I tu su nam i mladenci. Ajde, bujno mladenci. Pozdravite jednim velikim aplauzom. Dobro došli mladenci. Trace mladenci, za ruke se vode, a ne zna se ko je, neće volje koje, životne pod noći, možemo se smiri, dušno ja uvijek, od onama Atmosferu je zaista suvišno komentarisati, samo ću reći da je bilo prelijepo. A u nastavku pogledajte neki od momenata. Vrijeme je da se mlada daruje.
Kao što vidite, svi od reda su pokušavali da zakopčaju narukvicu, ali niko to nije uspio do kume. Na red dolazi torta, ljudi, koja je bila jednako lijepa i izvana i iznutra. Hoću da kažem da je bila preukusna. A evo sad da je malo bolje vidite. A za ovaj moment bila je zadužena naša dajđenica. A sad da probamo tortu. Defi je od svog silnog posla dao bolovanje zato što je bio glavna atrakcija na svadbi. I evo nečega čemu se Adin veoma obradovao. Ne znam koliko me možete vidjeti, ali ja sad veoma rizikujem. Zato što mi telefon je 2% i sad idem po punjač. Sad vidite. Kad se ne okliznu. Dobra stvar, našla sam punjač, a imamo gore mjesec. Sad samo da zaključam. Gdje se ključa? Ovo gore. Eto, čao. Vrijeme da se pođe kući. Temperatura je u minusu, oko -8. I eto ga, dragi naši, tako je prošla svadba, tako je prošao i ovaj sedmični vlog. Pomislila sam da možda nema potrebe da snimam za nedjelju, ali ipak. I toliko smo odgovorni da zadaću koja se radi za zimski raspust uradimo dan pred polazak u školu.